Agiye kwa
Yesu Kristo yibanze mu kunyaga umubisha ngashimishwa n'urusengero rwuzuye abakirisitu. Ingabo yanje nishengesha umuheto wanje ni Bibiliya zaburi buza umubisha kunesha iyo nyishimikije imbere umwanza kwira imishwaro. Isabato n'insabanya na Yesu Kristo ubutumwa bw'abamarayika batatu bukankomboza ijuru. Dore nitangiye kuba muri Kakisadi kwaya yitangiye kubwiriza ubutumwa maze abantu bose bakaza kuri Yesu igihe tuzahurira mu ijuru tukanezerwa ngo haleluya. Amahoro yo mwisi nshaka ubuzima bwiza bw'isi ariko byose byaje kubura sanuwiruka ku muyaga mugenzi banganya amahoro biri mu kwizera Imana Data ugashika mudacogora ugakomera mu kwizera komeza inzira wahisemo uzabona amahoro mugenzi banganya amahoro biri mu kwizera Imana Data ugashika mudacogora ugakomera mu kwizera
ugashika mudacogora, ugakomera mu kwizera, komeza inzira wahisemo, ntiruzabona amahoro. Mugenzi banganya amahoro, biri mu kwizera Imana Data, ugashika mudacogora, ugakomera mu kwizera, komeza inzira wahisemo, ntiruzabona amahoro. Kanguka nshuti muvandimwe, reka gusuza umutima, uwakubambiwe arahari, yiteguye kugutabara. Mugenzi banganya amahoro, biri mu kwizera Imana Data, ugashika mudacogora, ugakomera mu kwizera, komeza inzira wahisemo, ntiruzabona amahoro. Mugenzi banganya amahoro, biri mu kwizera Imana Data, ugashika mudacogora, ugakomera mu kwizera, komeza inzira wahisemo, ntiruzabona amahoro. Nina imani kuwa ile siku ya mwisho nitakuwa mwili wa uhalifu, nitaruka kama ndege, utaniona angani, nitaishi na Mwokozi wangu milele. Furaha kote waliokolewa, wakati wa kurudi kwa Yesu Mwokozi wetu, tutamwimbia na kumshangilia, tutashirikiana na Yesu rafiki ya wote. Furaha kote waliokolewa, wakati wa kurudi kwa Yesu Mwokozi wetu, tutamwimbia na kumshangilia, tutashirikiana na Yesu rafiki ya wote. Yesu akirudi tena